Mba'éichapa che hermano kuéra. Aguerekópe peteĩ aviso iporãitereíva ñandéve g̃uarã. Jajuhúva Primera Pedro capítulo 5 versículo 8-pe. Peñeñangarekókena he'i, peikokuaákena. Pe mba'e pochy penerañóva oikóvo he'i. Ojerévape nderehe he'i, oheka mávapépa omokõva'erã. Ñande creyentekue ajareko peteĩ gran peligro ñane alma ñamboguejýva. Ha cualquier momento ñande creyente jahejála ñane alma, ñanderesarái. Ha pe aña upe'arã ojere ñanderehe oporõrõhína ñandeguerahajey hag̃ua hendive. Che hermanokuérape ñantendékena ha pe cuidákena he'ihácha apóstol Pedro. Ha'éngo ojeroviaitereímava'ekue ijehe ha ofalla Jesucristo. Ha upévana hi'ãi oiko hermanokuérape nderehe ha upévarehe ome'ẽko encargue ñañangareko hag̃ua ñandejehe. Ha he'i Pablo pemondékena pe equipo oñeme'ẽva peẽme, a la equipo del cristiano ha'e la verdad, ha'e tekopotĩ, ha'épe fe, ha'épe oración, ha'épe leer la palabra de Dios. Ñande jaleo la palabra de Dios jareko ventajape añáre pekatumo'ãi ha oja ñanderehe. Ha jajapóva'erã pe ñandejára ñe'ẽnda ha'e jaleénteva'erã. Ha la creyentepe ombya'íva ha oguerahavaí ha'e desobediencia al Señor. Pe profeta Jonás upéva peteĩ karai odesobedecéakue Ñandejára voz. Ñandejára ohe'i chupe Jonás rehóta emohẽrakuãko che ñe'ẽ Nínive. Entonces ha'e ndohoséi, ndojaposéi, nohenduséi la Ñandejára he'íva chupe. Oñembosako'i ha ojapi otro lado, oho jupi peteĩ barco tuichávape. Ha'e opensa okañyha Ñandejára ñandekatúi ñakãri. Oiképe barco ryguaitépe oñeno oke ha peteĩ tormenta ipochyva. Haimete ombo'yvýpe tormentape ha oñembo'epápe gente oĩapype ha pe marino oguejy ojuhu chupe oke. Ha he'i ndéiko mba'e rejapo'ápe, epu'ãi eñembo'e ndejárape. Ikatu ndéve nerendu, ndéikoma moguáiko nde, mba'eapoháiko nde he'i chupe. Opu'ã ha'e he'i chéngo hebreo Ñandejárape aikuaa ha aserví ha ko'ág̃a akañy chuguihína oñe desobediencia. Ha mba'ekatu jajapo ko yvytu pochy opa hag̃ua. Ha onohẽ chupe okápe ha omombe'úmi gentepe kóva ha'e la problema. Ñamombóma nde'ã chupe ha Ñandejára oprepara peteĩ piraguasu ha omombó chupe omokõ chupe ha opyta piragy'epýpe. Ha upévareko pe añáve ñanemokõse he'i ojere ohorõrõhína ikatu hag̃uáicha ñande descuida, jahejávo la verdad, jahejávo tekopotĩ, jahejávo la fe, la oración a la palabra de Dios ñaiméma ñañemokõ hag̃uáicha. Ha mba'éichapa nde reñeñandu ko momento ndepa reiméma piragy'epýpe te'apa reiméiti pe barcope eporõmondypa eporõmbyaipa nderekovépe ne testimoniope mba'éichapa reime. Tekotevẽ eñarrepentirse hermano, oiméamo oime vai, oiméamo nderejapovéi ko'ã mba'e ha'éva ndéve tekotevẽ eju Jesús rendápe eje'ure perdón. Ha'e ijey nde rogapy he'i che iglesia hermanokuéra apytépe. Ha péicha Ñandejára tape nderoguasa nderovea pehendúva kóva ha pejapo.